Minister Nongthonbam Birena Paumi Singi Yaifanabagi Panda Lupa Koti Taraga Selfam Bazeta Hanana Sanction Tore Haina Long Tokre. Tawal District DC Complex as Minister na Family Court Hangdokre Manipuri NGO Singna Loan Loktabada Idiagi in Makok Tari Edu Tabak Toki Sang Nembada Nungnangba Hogdokre. Pata Hodi Singh Maham Sadana Langtoktanaba Manipur Pollution Control Board के Chairman Radha Kishore Miyam Dakin Torgi. Amasung Manipuri Poni Kanana Bagitaba Akanaba Policy Semi Coordinating Committee of Polo Clubs na Government ki Puni Singh Lakti. Mayam Kurumzari Adoni Embri Bas Impact News ni ai KK Toksom na Hose Puza si Pawaki Maroba Paus Miam the Pizzeria. Kanglay Paki Maida Pausegi Kuntramanga Super Journalist Award Saya Sigoina, Pona from Pausegi, T. Fremsan, Isel Express ki Baby Srina Masung ISTV Kesana Zawuna Pankre. Award question of the Thermada Topimitun Okibas Minister Nongthonbam Birena, Paumi Singi Ifanabiki Panda, Habnaba Pakoti Tarag Selfam Bazet Hananaba, Sanction Tokrehaina Fondokre. Tharamada Dasi Minister Birena Makataraduna, Manipur say Nungairi Kanbi Rukinu, Awabana Pik Tanli, Langak Asina Palak Pataki, Ta Ohum Pawada, Lamdam Asiki Miamna Wari Basi, Karino Hibasi, Kangmangamle, Langak Asina Amak Palaitana, Miamgi Sabatona Honari, Ta Ohumda, Miamgi the Maktogi Kalmatabak, Johan Bangam Kre Adabu, Miam, Awabadamak Tenari Haike, Ahong Wama Pigi Hain Honari Bani, Ahong Badu, Aina. Minister Singna Piba Gamloy, Madudi Miamna, Gamhangada Haina, Si Minister Birena Miamda Pondoki, Award Kosinabi Thoramadu, Pausi, Kanglay Paki Merana, Sindra and Fal Westki Konjing, Lekai the Lay Eclipse Gum, Community Holder Pangtoki. Journalist Award Adu, Printa, Nupagi Oina Ponapam Pausegi Paumiti, Premsan, Electronic Oina ISTV Sanazawa, Amazon Printa, Nupi Oina Isel Express Ki, Bevis Rinda, Si Minister Birena Award Kosinaki. Awarded to the Best Appreciated IPR Personnel Amasung Best Hawker Gimanaso Kusinaki, Matamamada Journalist Oramba, Veteran Journalist Mangada Sukodol Pot Tamdona Kaikum Nabutki, Kusinaki by awards under the Swelamasung Sakangse Yauri, Award Pipiki Thermatiki Manung Sana, Nauria Pakang Lapaki from Single Labor Class 10, Amsung 12 Kitongan, Tongan, Borna Loba, Exam Sinda, Mark Wang, Pangam Hiro, Singsu, Manapidona, Pulling Tawaki. Nasi Award Kusinaki Thermada. Public Works IPR ki Minister Thongam Beswazit, Kevin PD ki Minister Karam Siam Parliamentary Secretary A Subhash Chandra Yauna Mioy Kayana Sarugyaki. Praja yang warik sidai pi nana selaga mayam ki function nina, aikoi ki culture nina, imung da yam thina waba. Adune aikoi na last 3 months sidai da praja ki numit miyam ki numit na concern jaga da lady ba official mayam loina udahan leba praja sa. Karigi actually koi praja je karai the kari film the lady ke khangdok pam sange sarkar na ngak da sai ga de sarkar na ngak da taina ga de leira ga di yaroi hanta ki isau sina so example mo da kan koi tutorial khunung teng na navige koi scheme gra pai na bai koi ade consultant kaure sign ta una kre MOU Imphal Nambul aduga maroina pongbori ba hai ba mum ji hoji ki project ki makha da koi manung teng thoga Manipur the Masing Tingam the Lady by NGO Sing Loan Loktaduna Sel Tan Bada India Pumpi Makok Tai Adabu Tabak Topiki Sang Yam near behind us Minister Nontonam Birena Saitake. Tawal District DC Complex the Nauna Sakiba District Asagi Family Court Sangapaki Tharamda Se Minister Birena of a Masipongdo Kibani Tharamasida to Mitilan and Saruyaki Minister Makatan Haikibada Manipur the Togbo Togo Wato Togdok Amada Miam Nasumaral Tidana Migi Mayum Tugaiba, Mahan Takan Bamati Mibu, Puba Saviki Sati of Sanabi Malady, Masida Lekai Club of the Mera by Bissing as Yausinduna, Mob Justice Po, Aran Mike the Salhale, Asimato, say Manipur Langana, so Tingana Bahonari, Amaram da Anobalangaga Sina, never 4 Yauna Masing Tingam Draba, Drakaya, Pagat Pangasi Power Letri, Masina Tapati, Drak Nalamdam Sikin Hasibu, Mahana Bohonari Habisikangle, Drug na piri ba sai theng ase tingna ba hona hodrawadi khonai ase mutki katra haibigi bi pai leire masida natana manipura SIB ga sagon natana nupi lising kunmari rom hengle missing yamdra ba state asida nupi lising kunmari na SIB ga sagon natana hingle ba haibase yamna kiningai ni asiguma kaya ase thengna ba hona da hona bada thabak tap thaba yaroi
हिरम खुदिंगदा पत्था पुमथदुना लेरमलबा खुनाय असि सेमदोंनबा होनाहुद्रबदी हरकदरबा मिरोलना वारौगनी नाकालमरोमदा लमदम असिदा थोलिब थदो वाथोक सिंगी असुंबा पुरकपदा जुडिशियरी सिंगी अचौबा थौदांग लई मियामदा रूल ऑफ लॉ लई हाइबसी खंगहनदुना थबक तौसी हाइना अपील तौरदुना लेगेल की लमदा लैरिबा अवाटपसिंग मणिपुर लेंगाना लैहनदना होनागनी हाइना से मिनिस्टर बिरेना फोंदोकी थरमसिदा लॉ मिनिस्टर एल जयंत कुमार एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम अमदी मणिपुर हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड कोर्ट टेसुरसु सरुक याखी अखोई की चली फेस से सिदगी हंदबा यारोय अखोई गवर्नमेंट बोट लेबिदिबा जुडिशियरी मीडिया खंगदे करिना अखोई तपथबा यारोय मरमदे अखोई सिंग दोबदुरम अखोई से अखोई की सोसाइटी से याम साथीना मनुंग याम सिना सोग लेरम खरे अदो मसी जे अंगदंग अखोई कन मिन्नबा होनबदा अखोई पुन्ना थोमाना बसंगे तुरेन सिंग जावरे लोइना तुरेन मनुंग लोइ साजलंगनि जुयेमि तुरेन मनुंग हुजी क्रिमेटरियम सारंगनि क्लब सारंगनि स्कूल बाव सारंगनि युम सारंगनि थुदे के हारुनी कोर्ट ऑफ की चीएम पुरो लाकनि कोर्ट की चीएम लेरे लेबा के सेमतो मसे तुंगी मिरोल नै कोई तुंगी मिरोल नै कोई से तुंगी मिरोल नै कोई से तीन सिलो गनब तुंगी मिरोल नै कोई की माइ से कोई मंगबम द तीन सिलो गनब कोई तुं केनों तरुम से कांग्रेस पार्टी की टिकेट की मिखल दमा पाक्तन मिनिस्टर ओरमलबा लमना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हौजे कांग्रेस के एमएलए ओरिबा खेत्री मयूम बिरेन अमसुंग वांगजिंग तेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए पाउनम ब्रोजेन ngaraang बीजेपी दा याउक्रे तरामाथै सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल द कांग्रेस पार्टी की मिरे पुन कुनिपान काब ngam बीजेपी ने लोसिंग द लेंगाक सेम खरबा मतुंग द कांग्रेस पार्टी के एमएलए सिंग तपना बीजेपी दा याउखिदुना हौजी कांग्रेस पार्टी के एमएलए कुन खक्तम गायरे लोइनना बीजेपी ने लोसिंग बा लेंगाक असुदा सपोर्ट तब एमएलए मसिंग निफु सुक्रे अमरमदा लिलोंग म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर मरी अमदी एमपीसीसी की मरोई बथौ पुबा म्युई अनिसु ngaraang बीजेपी दा याउखी ngaraang नुमिदांग निताइपा सुतेक लेबा बीजेपी की ऑफिस था बीजेपी दा संगलखरबा एमएलए सिंग ओप की थरमदु पांगथोकी सेंटर द लेरिबा एनडीए गवर्नमेंट लाइंगाक सही अहम सुरबा फावबा मणिपुर लेरिबा नेशनल हाईवे सिंग असि ngasi फावबा निंगथिना सेमदिन बिद्री हाइना जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट हंखन पाव टाइटल ना पुनिंग सिंग सिलकली ngasi जमी बिला दलेबा जेडीयू की प्रेसिडेंट की युम द पार्टी असकी मपांग तोखिबा कलोना पाउमी सिंग द जेडीयू की प्रेसिडेंट हंखन पाव ना हाकिबदा मणिपुर द सही खुदिंगी इसाउ थोलिबा सि गवर्नमेंट असिदा यावरबा एमएलए सिंग असिसु खंगदुन लाक्लबनी अदुबु इसाउ थोकनी खंगना सखिन थौरांग अमत लोकत हौदबा सि लाइबक टीवीनि हाइखी महाना मखाताना हाई जेडीयू ना हौखिबा तरामाथै सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल थेंगनकिदबा अदु माइ पाकनी खनबा मिहुत लैखिदबननि हाइना सु प्रेसिडेंट हनखन पावना पाउमी सिंग उनबदुदा सेंगदोखी 2014 की फेब्रुआरी लामजिंग प्लेग्राउंड अचौबा प्लेग्राउंड लाकरिङैदा मोदी जी नदी काम कन्ना प्रॉमिस मयाम अमा हाइथाबिरमे अदु सिंगदो मादी चिनजबनिना कावरमसु ओइबा जाय अदुबो मतम जाना आदमांगोंदा ताकपिनंगाय मिसे मणिपुर दे इवाड वाड लबरा हाइना इखल्ले स्टेट की लीडर सिंग निंगसिंग हनलो आदा खुबी थिनलो खुदोन थिनलो चिंथीबा ngangira हाइबियो नेशनल हाईवे इंप्रूवमेंट लेते जिरिबम हाईवे इंप्रूवमेंट लेते डिजास्टर मसीसे सी इसिंग चाउरिसे कुमसी खक्ता नतेको मथंग सहीसु सी हेना चाउखिनी स्टेट सरकार सु सेक्शन होबिरो मोदी जी दे होजिक दे प्रिकॉशनरी मेजर कइनो लोगो थामैबन वाथम लेरक मसुंग मुजी लेरक की पोट होल सिंग लेरिबा फिबम फत्रबम फम सिंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट जोतिन वाइकोम ना लुसिंग दुरंग मेंशन करे नसे युपुंग मापन ताबा मतम अदवाइदगी हौरगा लेरक अनि अदुदा ट्रकता नुंग लेगोय सिंग पुरक्तुना कोटफम फम सिंग दा हाइथेदुना सैमजन खिबनी थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फोरम वार्ड नंबर 1 की हानि काउंसिलर बिनारानी अमसुंग बीजेपी महिला मोर्चा की मेंबर मयाम अमगलोना लेरक अनि से समजन बादुदा सरुक याकी वाथम लेरक अमरोइबा फाल सिटी की अमरोइबा लंबेन अमनी अदो मसी पोरहोल्स ngata ngaiba mayamna ubire sida akaiba yam kuthadana chatpa yadan leibasi laiba khogi taik traim pan amni trampan da amisaji lakpa mari lena akoina haiba program si porhol sing si mention jabani akoi thaiman assembly constituency development forum galona na koi workers mayam galona na watham lerak amadi muji lerakta akoi gi chau chau porhol sing leiba mayam se matam khrei mang tu mayam khangbi khrei lambien bok thing na program mayam na lambien ji phatre sembidre hadna tawbudu namukta khara do su chatpan yana bai namukta akoi na ngasi porhols मेंशन बगी थबक से ngasi chathajabani
Rotary Club Impala Sindana Sep the Mother Art Haiba Wakalonda Kuntra Subatri Plantation ki Torangasi Pangtokre Nasi Kuntra Subatri Plantation Nasi Pausel Pupa Cycle Rally Ama Mantri Pukri the Leba Rotary Club Baban the Kilam Taki Lonena Awang Sengmai the Leba JCRE Skill Solution Pauba Salaga Apam the Usar Sohum Nom Taki Mahusagi Saktam Kahindra Tamana Bamalingi Bapam Kaya the Song Selaka Kong Tang Sargamoina Rotary Club Impala Sahi Kudingi Utabaki Toramase Pangtoktuna Lakmani. Tree plantations for the last 30 years, say global warming laiba, say mother art haba, say timzi makada kona say kotiki Rotary Club of Infalna, say around 250 to 500 tree plantations, see at sapling jekona tajarokoni, 100 kizina kuntarak subani kona tazari. Message hider to the public ta yamdra each and every citizen of the country throughout India, not only for the Manipur, at least kogi me amomna. Pambi ahum tha bagi wakal si koina hodoksin ba awareness pinning bagi wakal on the tawjabni Cultural University Sarana by Imphalis ki waka sing amasung masigi akoy bata rival mapam sing RN Culture Minister L Zenta Kumana ngasi yeng singkre local MLA Parliamentary Secretary sing amasung government ki bari laina official singaloy na sat ki ba yeng sing kausada da L Zenta Kumana phongto kibada State asig infrastructure phakat nabab government asina paikat kadba achauba project singi manungda cultural university malamda masida tu matamda linkal lakpa haibasisu amani nong leptana sukiba masung ising isauk thokiba namaram oiraga tabak paikat payadana lakibani project asi atuba matamda paikat payana ba mari laina ba STO amasung official singda khanghan khre project asi mai pangna sangsinba kamna bagitamak miyamna support tobiyo haina so minister na afil tabki Karam makil pot tamak nunga kita ke na habi kita koi tanah raga, orang bersih yang tanah raga macam polisi mana koi tham cakap do, jara kiri si torba kanda, masih ki amna maru iba ki role logo dah bersih, aku local MLA, itu honorable parliamentary secretary koi interested, atau mana maru ini ki role lobi raga, prajami am ki full participation matu yok raga di tahu kan makil tabuk nada banyak matu masuk aina koi tim ki taraf tegi government taraf tegi honorable koi parliamentary secretary request okjay. यार के दे सीरीज तो मोंग तन साल पकान मटेंग पांग भी हुआ था ना कोई ऑनरेबल सिंह की मकादा कोई पालिस तो लेवल लम हांग वचिंग जिदा कोई अचौबा यूनिवर्सिटी सागर लगा कोई चिंग मान जे कोई यम नक नप शहर में ओइने बे दमकता कोई अदुगी वखलों दरे ngasi aina somda pujaraiba amadi tawjaraiba sida natana topa to ya bazu ai jaga sida lam hang waching je afa project pujaraga ai tawjagi ya bisu aina mayam de message tawdare Asangma masugi bucket karam na phata hodi hablaga har othokpa yabagi haibagi matangda ngasi awareness program ama khwairaman kaithel gi samu makongna pangthokre aina wamayol khongset shamna amakak haina khangnari ba NGO asina Green Biotech Eco Solutions Private Limited amadi IMC ki teng bangaloina na awareness program adu pangthokpani Sakum degi tholai ba phata haudi sing mana ma sing asi green bucket haiba hapsen biraga micro compost azina sing liter amada makhum ahum si yansen biraga numitra mani gi matungda akoina haiba posting asi makhum chena khumjen biraga thamma matungda yam kanaraba miyoba da saba da haksang da sore da ba dugumba har makhal ama khak sijina ba yabigi khudong saba da su phangba ado masidagi masum mama tholakani asi haiba masum sijo akoina nukti khar khar lokthok pigani haiba masum sigi tholai ba sisu isingda hazana koigi liter ising liter ahum da haiba masum si liter magumba yalaga pambi hauriba khoi isagi haujana leiraba pambi sing matakta saibada adugi matik yam takat tekliba sak pambi amo oisu oi Imphal municipality manong asida leiriba praja purmana masigi afabasi lorma khoi imthong kunin desatna ba taragadi masi khoi Imphal municipality da solid waste ki problem jaka solve togara na khoi appeal tawjari miyam na sinna biwena Mayam da solid waste hundok ni ba maong da hundok pa topina ba Manipur Pollution Control Board ke chairman Al Radha Kisorna phongdokre thangmai Assembly Constituency Development Forum tak tap na sintana thangal bazar watham leraga mati musi lerak sitok santok pagi nomugi oiba ke ma pangthoki baga mari leinana wafam asi onam Assembly Constituency ke MLA suwari ba Manipur Pollution Control Board ke chairman Al Radha Kisorna phongdokhibani mahana makha taraduna central government ki namami project ka kusam nadana loktak tal tariba ahal singna loktak isai mapan haina khangnariba turel mapal asi sengdoktuna loktak pu luna na thamna ba tu matamda thabak hauragani haina phongdokhi khurai lamlong singjamai kwakaithel tera uripok amadi all assembly da air quality monitoring station sing thamduna
daily basis ta yengsinaba thorangsu Central Pollution Control Board ki maikai digi ayaba piraktuna thabak paikat pahoragani haina wafamsu thamki bazar manung sida leiriba hauji hauji akoina seasonary ba akoina holiba sore se karam status ta kari masida quality quantity akoi check toba pollution control board na masi thabuk sa thare hauji all assembly sida air quality monitoring station ma hangana bagi pollution control board central gi sida ayaba pirakle akoi masida hangla ga koi gi greater imphal gi manung sida lamlong khorai sida ma singjang mai jaga swaida mai koi adoga amana kwaketel gi swaida ma tera gi oripok somda ma loinana akoi air monitoring station se je hangana bagi provision laire center de gi ayaba pirakle masi hanglaga day by day gi koi air de hoji morsal aibe singse si soi koi pollution control board check torogani lamdam asida security forces singna extrajudicial killing mihak ki matang da Supreme Court na CBI na tikan hanaba lokalak pathorangbo North East Forum for International Solidarity nepis na sero lamada thagat pa phongdorli Manipuri poni kananaba masong yokhanaba lainga kasinatu matamda policy sembiu Manipuri gi sagol kanbada miyam na susar yabi haina coordinating committee of polo clubs of Manipur gi maikai degi phongdorli Manipur Press Club ta paumi singa unaba madalo basugi chairman and bedazina phongdorpada lenga kasina sagol singi oiba sajik sapam amati laifam oibe haba lam khara reserve tawbiu lamdam asigi poariga tana thana ba yara roidaba sa makhal asi lamdam asida tabna mang tharak tuna Malengi laimai degi mutkhiba yana leire sagol haiba sa makhal asi sangumna yumda phajinduna sajik khara pijaraga yopagi sanabisu thaine degi leirakti sagol singoiba laifam sapam oibe yaba mafam ningthina leitaba namaram oiraga aikoi pumna magna sauthok sariba sa makhal asi tabna mang tharak mani haina makata ki Manipur government da ngasagi sagon bu nungsi ni hariba misingduna Manipur government da lam khara khoi reserve to biu haina khoi punna demand dominasi haiba hajari aduga lanai miu sina sa san bu nungsi ba ona singina haibam thokba tawbiba ngamba mafam da di habidraga haibadi government da ona habidraga lanai miu singsida tati ta ona tawbiba do adusu sum chatharak agadi aikoi sagol loiriba kangbu singna upai leitabdagi surrender torpotamni mai sagondo surrender si government de obe any organization de obe adu mai torpotaragadi sagonji pura mutkrani Pediland and the Wetland Protection Act 2014 ase Manipur da leiriba part sing wetland singsida sanahan biu Karongi 132 kV substation da Brajatasin batagi mafam masud leiriba Tower da mga tathokna maram oiraga substation asna qualipa mafam singda matam khara mai pibangam khiru haina sero lamada khangalakti angang oiriba mahirui singda lamdam aseilu nana thamna ba Swachh Bharat mission ge matang da nomoi goiba training ama pangthokre training program adu wangkhayang pari lampi da leiba the Children's Personality Development Training Center ge office da center asina sinduna pangthokhibani nomajing nimit khudingi sathaba personality development training gi manung sana akhan nabo ina ngasi Swachh Bharat mission gi matanda PhD gi civil engineer L Swami Kantana mahir sing adada pauta kaya piki training adada tongan mahiloi sangda mahi tamlipa nursery degi hauraga class 5 phawgi matakta laiba mahiroi kaya na saruyaki karamna angang sing asida awareness ohengadagi habi matang da luna nana thamba ngamnana bagi damak ta khangnana bagi damak ta koina sinba se sponsor to biraktona seliba program asida mayamna support to biya yam nungai jare aduga ikon haijaning ba amana angang se aikoi gi live angang si asi khatana tan Manipur da live angang khudima ase yamna maru oiba haidar Swachh Bharat mission ne pangtho pidona hena saukhatpa hena luba nanba atobo state sing asidi ke ta tan Manipur siju hena nanba haidar yamna tamjaninga oiba state amo oiba ngamnana ba kan hona mena se havegi tawdana akhoi center asidi thamjage matang sai tabre ma lawsage Manipur mani malange tongan bi pau singal loina akhoi break tik yam thuna hanjirake impact news bu mieng tadan lebiu break matang da mayam bu kar taram nong sare bole tinasi makhata pa pau mayam da pijari home phone falak suba ban mahosab thoram ga mari leina singa singda usara kaya thakre Bharat Swabhiman Trust amasung Patanjali Yoga Sapiti Imphal West District Singamata College Road Youth Development Association amasung Taruk Suba Sam Rifles Ikoi Singa Post ka kusamdana usara singa da thakibani connecting people to the national highway wakalon da pangthokiba usara thabi tharamada da singamai assembly constituency ki MLA suoriba Manipur Legislative Assembly ki speaker Y Kem Sansu sarungyaki Manipur ki jaga kya da environmental day da kari da u thaba ki khongjang yamna akan ba changjalakni
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯤꯗꯅ ꯎꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯤꯡꯒꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ environment ꯐꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯀꯌꯥꯗ environmental day ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯎꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯣꯡꯕ ꯌꯣꯏ ꯁꯒꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯅꯨꯡꯂꯦꯟ ꯁꯤꯗꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ KM ꯕ꯭ꯂꯨꯃꯤꯡ ꯑꯦꯂꯨꯝꯅꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯔꯥꯄꯨꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯥꯎ ꯊꯨꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ इसिंग इसाउगा मरी लेना नोमी ओइबा लेम लाइंगबगी हेल्थ कैम्प अमा कोंबा मखा सोंगाबी बाजार पांथोखरे सोंगाबी डेवलपमेंट एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल ईस्ट अमसोंग सेंटर ऑफ सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर न सिंदना हेल्थ कैम्प अदु पांथोखिबनी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की मेडिसिन स्किन अमसोंग पेडियाट्रिक की तोंगान डॉक्टर मापना कैम्प अदुदा अना लाइंगखी लोनना लाइंगबा लाखिबा मियोइ लिसनी रोमदा हिदाक लांगतसु लेमना येंथोखी नोमी ओइबा एनिमल हेल्थ कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा पांथोखरे प्रोग्राम अदु CAU की कृषि विज्ञान केंद्र इम्फाल ईस्ट अमसोंग डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस इम्फाल ईस्ट अनिना पुन्ना सिंदना ngana पुखाव खाबमदा पांथोखिबनी सासन सिंगदा SS अमसोंग BQ की हिदाक सिंग काथोखी लोनना केम अदुदा लाको मियामदा डॉक्टर थोइबा इम्फाल ईस्ट की जॉइंट डायरेक्टर अमसोंग डॉक्टर सुशील कुमार थौदामनीना पौता कयासु पीकी ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर सिंगना के रेबिता देवीना मातृशक्ति प्रतिभा अवार्ड फंगलपदा तरामना उखरे अवार्ड असी थास की हौकी तरादा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS सिंदुना दिल्ली पांथोप थरम अमदा खुसिनखिबनी महागना बॉडी बिल्डिंग अमदी वुसु मसानादा इंटरनेशनल मेडल कया फंगलपबु पुनिंग थगतपोइना पिरखिबनी अमेरिका की ममिंग लेरबा ब्रांड जेनिन ब्रास्टर चिकन की अनोबा ब्रांच अमा ngasi इम्फालदा हांगदोखरे कवादा लेबा क्यूमैक्स सिटी सेंटर दा हांगदोखिबा जेनिन ब्रास्टर चिकन असिदा फूड चेन असिगी यामना ममिंग लेबा प्रेशर फ्राइड चिकन यावना लम रोगान योस बर्गर न सिंगबा सिंथानबा ओइबा मथेल कोई कया अहानबा ओइदा लबना मसिगी मियामदा फंगनगदौरी इम्फालदा हांगलिबा चिकन सेंटर असी येलो टाई हॉस्पिटल टी का खुसम नरगा हांगबनी जेनिन ब्रास्टर चिकन की मपू रामेश न फोंदोरपदा अमेरिका दगी हौखिबा सही हुपु हेलगलबा जेनिन ब्रास्टर चिकन असी अहानबा आउटलेट अमा हांगलिबा असिना लंदम अस लरिबा मरु ओइबा फूड लवर्स सिंगी ओइना यामना नुंगाइबा मफम ओइगनी जेनिन ब्रास्टर चिकन दा थाउगी सरुक यामना हंथना चिकन थोंग थाकपासिना हेल्थ कॉन्शियस ओइबा सिंगी ओइनासु यामना कानाबा ओइगनी हाइना रामेशना थमलगली ngasi थोरमदुदा जेनिन ब्रास्टर चिकन नॉर्थ ईस्ट के जोनल मैनेजर यावना लमदम असिगी फूड लवर कयाना सरुक याखी अखोना हेल्थ की कनोसिदजु येंगा अखोना ब्रास्टर की थाव तावबदा थाव 50% अखोगी हेना चुप्तबा असम मयामजी येंगा हेल्थ कॉन्शियसनेस की ओइबजिदा अखोना सिगी पोट प्रोडक्ट असे लौरगदी मयाम के हेल्थ की मरमदजु यामना कॉन्शियस ओइबा मयामदजु सिगी अखोई पोट असे चारगा माहाव तंगबिरगा अंतंग लापिरगा दुम मयामना नुआइने न खंजै लमकोई मणिपुर नसिदना थासी तरामरी दिगी सथरकवा सही तरामरी फावगी मनुंग दलैबा अंगांग सिंगी ओइबा समर कैम्प अमगसी लैसिनखरे इम्फाल की कैराव बित्राद लैबा मणिपुर एडवेंचर एंड एलाइड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट मासी की कैंपस सथरकी कैंप असिदा सरुक यारिबा अंगांग सिंग अमदी मपा ममा सिंगना ngasi इंस्टीट्यूट असगी कैंपस चित सेंगबत नतना उ सारा सनीरोम सु थाके मोरेद लेरिबा ललोलितिक तोरिबा सिंग अमसुंग मफम अदुगी मियामदा GST की मरमदा खंगहन्नबा अवेयरनेस पांथोखरे
awareness adu ngarang More Trade Center ke seminar hold the broader trade chamber of commerce More abasung Central GST Commissionerate Manipur ali na sidra pangthokibani awareness adu da border trade chamber of commerce ki member si More the pick na masung sauna lalolitik thoriba mioi sing amasung mafamondagi miyamna saruyaki Purairomba Youth Club na sindra mangarak subo in class 10 amati 12 ta mai pala karma mahiro sing opgi tharma mangasi Purairomba Like Community Hall Bamun Kampu Imphal ista pangthokre thoramadi da national level da saruk yaru ka ba tongan basanaroi sing sui kai khumna butki Ketigau MLA amasung Parliamentary Secretary Indrajit Bamun Kampu Zila Parishad Member Golmai Kasunga amasung Bamun Kampu Gram Panchayat ki Pradhan KS Phubol na sing bamioi kayana thoramadi da saruk yaki Protection and Preservation Committee PPCM gi mihut taramathoi saba kangbu amana jiri amadi jiri lambida thoriba problem sing mayek sen khangna naba khongsa ma hokki July 8 da satkibada lambi sida passenger sing na tengna ba kucheng goi ba kudung thiba kaya mayek sen khanglakle haina committee asigi sero lamana hairagli tim masina Manipur gi tungi laibak lepada jiri bam gi miyam gi thokdang haiba thimda jiri United Committee khusam dra pangthoki balloina oil exploration thingba amadi highway asi thu matamda all season road ohenaba lengak taksin bahai ba warip yauna tongan ba warip tar loki haina su serol sina makha tarakli haujik sanabagi pauda Asian Youth Sports Climbing Championship ta gold medal phanglakraba maibam singkhai ngan babu taram okhre ngasi mini thongda leiba MMTA complex ta pangthokiba thoramadu da Singapore da pangthokiba youth B category ki speed climbing competition aduda minute 9 second kutar ta pantung pam yauduna gold medal laurakkiba masaga sahi 35 khaktangai riba thangal kaithal gi dry fish market leba M kubi haiba amadi M sangitani gi masana pa maibam singkhai ngan babu Manipur Sport Climbing Association ki president L Suresh MMTA ki hana ki president P Kunjo amadi MMTA ki senior member association mangang na asamba khotol pot piduna sanore asigi puning thokatki state amadi national ki thakta pangthokpa competition kaya da suma ko patang taduna lakhiba sanore asina sahi asigi August 13 dagi September 10 phawbada Austria da pangthokadaba World Youth Championship da saruk yana na basem sari khongsel asigi damak lamdam asuda leriba sanaba bu pamjaba badi mari leina ba miyo singda angamba bating pangbiyo haiba wafam sanori asina miyamda thamki sigi wal siga hol ke kase mati chadre India dasu hoji international standard wal se ampang leitri do adale horiba wal se direct plain wall sigi both features am yauk da vida plain wall daga hol ke hol jong sinadre volume kumba acho so wa volume da khoi di pai hainadam ni na dagi matik chadaba khoi chatuk chasin da mating pamgiba duga anobo wall sabiba speed kiga International Taekwondo Sanaroi Longdren Khaba Posangba Mamadi National Taekwondo Sanaroi Ras Laisram Anibo Taram Okre Nasi Youth Organization Kagem Pali Nasindra Organization Asaki Sangyanda Pangtokiba Thoramada Kagem Pali Daliba Pi Papam di Sarda Devi Ani Gibasanupa Nongdren Khaba Posangam na Korea da July Ani de Gitaret Pau the Pangtokiba Sancheon Korea Open International Taekwondo Championship aduda under 14 junior boys Kangluki Gyurigi Masana da bronze medal amaduga July 13 dagi 13 phawba Korea ga Jeonju Open International Taekwondo Championship tana Gyurigi Masana da bronze medal amaga loina na Pomse Masana da gold medal ama blau pangamki nakala marom da organization asina ngasi pangthok ki batara da Assam thong Irom Pokri mapala leba El Biras amasung Memtom bi ani Masana Paras Laisram da May kunmanga dagi kontere phawba Rajasthan pangthok ki ba humsaba Bhagwan Mahavir Open National Taekwondo Championship aduda Pomse Masana gi individual amadi fair da gold medal amamam lokhip kalona Gyurigi Masana da so gold medal ama loba ngamki ngasi organization asina sindna pangthoki ba sam batharam da organization asigi thau pori ba madi lamdam adugi masak naram mi kayana saruk yaki
Salib Sahi August Nipan ki Tarahum the Papa Germany ki Berlin the Pangthokatariba World Cup Archery Championship Sarukiana by Manipur Archer Laisram Bombela the KS Ratan Kumar Singh Khanlakli Championship Sida Laisram Bombela Devina recurve event Aduga KS Ratan Kumar Singh na compound event Sarukiaga Haina Manipur Archery Association event ki Serola Manahari Amorumda Telangana the Salibathas Gitara Mariti Satarpa Senior Indian Round National Archery Championship Manipurna Gold Medal Maniloba Gamla Kri Haina Su Pongdorakli Taruk Suba led Longzang Kuber Singh Memorial League Kam Knockout Open Kang Tournament Kundrapam Kendra Kankon Mai Pakre Lining Tausana Mahi Kang Association Wangoi Gimi Makada Wangoi the Labak Longzam Laikai Community Hall the Satariba Kang Tournament Suking Susana Kivatarong the Suba Lake Mass Amada Kundrapam Kendra Kankuna Yaskul Kendra Kankot Pupanzal Taratari Tarani the Mighty Pibangam K Infaleski DFOL Zoy Kumana Mahaki Apu Pagiming Ming the Kasaba Kang tournament the Manipur Tongan Tongan Kendra Sindi Lapa Kankotara Humdoina Saruyari Satariba Kang tournament Sugahing Sanagadaba Taramatu Super Taramari Super Lake Massama the Kasam Tonkin Kankut Amadi Wabagai Kendra Kankut Anina Lamba Tonagani. Maharaj Kumar Ghani and Razid Memorial Super Division Football League Tournament Ngasidaki Ketrikau the Leba Abaki Sanabunda Sanabahukri. Ngasigi League Tournament Siki Sanaki Bahan League Massamada USA Kurayamadi Rao Lari Mamlekai Adina Massasika Pipa Matamda Panjal Amam Sanadar Massas Droike Massasiki Tarusuba Mineta USA Kuraya Sanroy TS Yaipavana Panjal Amasan Krab Matung Massasiki Marputare Suba Mineta Rao Lari Mamlekai Sanroy Ningon Sipuna Panjal Amagasanke. Impala's District Football Association imi Makada Ngasidi Pangtok Paho Kiba League Tournament Sikaing Sanagadaba Ani Super League Mesta Tuek Amadi SSC ga Home Super League Mestana YOSC Masung NIVSO Ani Lamba Tondragani. Aribada bulletin asigi headlines samhuna miyamda thamjagi. Minister Nongthon Mambire na pawpi singi yaipana bagi fanda lupa koti taraga selfam budget hana na ba sanction tawre haina law thokre. Tawal district DC complex se minister na family court hang thokre Manipur gi NGO sing na loan loktabada India gi oina makok tari adu buthabak tawgi sang nembada nungang ba phongdokre. Pata Hodi Singh Mafam Sadan and Langtoktan about Manipur Pollution Control Board Chair made a racket on a Miyamba filter. Amasung Manipuri Pony Kanana Bagitabak, a Kanava Policy Sabi, a coordinating committee of Polo Clubs, Manipuna government Puning Sing Lakri.